شێوەیە کەڤنی نویسینە نامەیان سەر ژنوو ڤەدگەرتەڤە. نویسینە نامەیان بەدەستی بەشێکی ژیانە ڕۆژانەیە خەڵکی بوو. نەها کۆمپیوتەرێ ئەف کارە پسەناهیتر و بلەستر کردیە. لێ دیسانژی کەمپانیە کوبنگەهێوێ لە فێنێکس ویلایەتە ئەریزۆنایە ئەف کەلتورە بەڕێکە ڕۆبۆتان ساکردیەوە. پێنویسەکە ڕاست بۆ نویسینە تیپان بەکاردێنتن بوی شێوازێک و تو بخوازی. Ez bawer dikim ya kevin careka dî nûd biteve. Nivîsîneka destî nebtinê çavên te berk û hestê te jî radkêşit û wata vê gelek e. بکڕین سەرەکە ژی ئەو کەمپانی و ڕێکخراوەنە ئەوێ نامەیەن بەدەستی و پەیامێن سوپاسیە دنویسینن بە مەبەستا پەیداکردنا پەیوەندیên بihêztir digel bikirran. Ew kesên dibine armanca karê me bi rastî bingehên nexwazan xwazin. Alîkarîkirina wan bingehan bi armanca dubare bêjkirina alîkariyan e. Ku yek ji alûziyên mezin hember van binyada dubare bêjkirin bi rêja 5 sedê kêm dibet. Eger yekê ku xelek dubare alîkariya nakin ji ber ku ew hest bi supasiyê nakin û ji ber vê yekê em alîkariya wan dikin bi riya nivîsînên destî. نویسینە نامەیان بڕێکە ئامێرە نەنوویە. سەرۆک تامز جافەرسن ئەف ئامێرە بکاردێنا ji بۆ پاراستنا نامەیên xwe li destpêka sed saliya 19. جافەرسن ئەو وەک ئامێرێکی تەکنۆلۆژیە عەجیب دidît û pêşniyaza başkirina wî ئامێرî ji sazkariyeka Brîtanî kir. Piştî 200 salan ev proseya bi teknolojiyayeka pêşketî têkirin. Teknolojiya bi kar dêt çapkirina sêrehende û birîna bi lêzerê ye û bordên kehrebayî ye bo robotê bixwe. Eger bikarhêner PTV bi alîkariyê bin û kaçawa wan nameyan binivîsin û tîbîniyên wan dê çi bin, ew dikarin alîkariyê ji zîrekiya destkirt werbigirin ji bo alîkariyê dinivîsîna peyamên baştir de. Ew dikarin ChatGPT bikarbînin, lê robot qet cê hinek têbîniyên nivîsîna bidestî nagirin. Lê tîma damezrênera handritin bawer dikin ku ew ji hev nêzik dibin. Ji bo raporta Colê te buha ev dexîlê şemoye.